Sasubheke manje. Oh Jesus. Oh yes. Yake nimthandazela bakho. Matthew lo besimfundo chapter 3 verse 13. Bangithatha. Wafika eJordani Yesu evela eGalili ezobhaptizwa nguYohane. Naye ezobhaptizwa nguYohane. uYohane akavumi. Yohane esithi ndimje ofanele ukubhaptizwa nguwe. Ndimje ofanele ukubhaptizwa. Wena oza kuwe. Wena oza kuwe. Jesus. Funda. Waphendula Yesu wathi kuye, vuma ngoku kuba kusifanele thina ukwenza njalo ukuze senze konke ufuna nguThixo. Wavuma ke uYohane. Wavuma uYohane. Nokuba amanzi esisenzo esingasindisi ubomi bokunaphakade. Kodwa amanzi Jesus akukuthobela abonisa ukuthobela komuntu. Asisenzo sokuthobela. Thobela komuntu uKristu ngenqondo, ngentando, ebonakalisa ukuzinikezela kwalomuntu kwigunya lomsindisi wakhe. Number 2, imfundiso yoBhaptizo oqala sithi intoba uthobela uJesu ngoba uyalele uba mawuyobhaptizwa. Kwesibili, the doctrine of baptism is part of our foundation in Christ. Imfundiso yoBhaptizo bazambam iyingxenye yesiseko sokukholwa kwakho kuKristu. So when you run away elibhaptizweni ukwi-part apha ebomini bakho, is i-foundation yakho ayigqitshwanga. Ngoba amanzi ayingxenye, ayipiece ye-foundation yakho in Christ. So xa ungenalo ubhaptizo kwakhiwe indawo ethile xa usakha i-foundation yakho yokholo awugqitshwanga. Nokuyenyusa lendlu yakho uzawubonakala kwi-foundation kukho indawo ekwafanele ifakelwe pha, zange ifakwe. Thane zangazi ukubhaptizwa, vuma okakaloku nje kusifanele oku ukuba sibhaptizwe. Funda kusazi. Waphendula Yesu wathi kuye, vuma ngoku. Vuma ungeniswe manzini. Abantu abalimaza inkolo yokusindiswa ngabantu abashumayelwe ngenkolo, bethetha ngegrace, bebetha ukuvunywa kwezono. Ngoba abantu abashumayela ngegrace bengazivumisi izono ngabantu abangazivumiyo bona izono. Nababaleka impilo engcwele, holiness, babe sebeshumayeza ke ngoba nizawunikwa izinto ezinhle, niyoba neemoto, niyoba nemitshato, niyawuphumelela, niyawuthini. Abayi kule ndawo uJesu wayivela. uJesu bazalwane bam babe sebenichazela uba aniwuhlupheka xa nisindisiwe, niyoba nemizi emikhulu, nizawuqatsheka, nizawuthini. Loo nto yonke bubuvuvu obungekhoyo nobungachazwa yiBhayibhile. Jesus. Abantu belahlekisa abantu ukuze abantu benze into ezingekhoyo. Ivangeli bazamlinye into eliyenzayo emntwini, kukususwa kwesono emntwini.
ilizwe likhohlakele kangaka nje kusanda kugebengu kodwa kugcwele amasindiswa yonke le ndawo. Icrime ingehli kodwa lishunyayelwa izwi likaThixo. Lishunyayelwa zizigebengu ngokwazo. Laba baphethe ivangeli sebehlele emacaweni bengabefundisi beyongongo lona babona ivangeli liyi-opportunity yokutyeba nokuba nezinto. That's why beshumayela ivangeli lokuba nezinto bengalithethe lokwehlukana nezono. There is one thing, iyodwa into eyathatha unyana kaThixo yambeka eGolgotha, wafa wahlatuzeliswa wenziwe into iyodwa into yabangela uYesu eze emhlabeni, sisono. You can achieve everything ube nayo yonke into. You don't need Jesus ukuze ube nemoto. Awumdingi uYesu ukuze ube nemoto, awudingi Yesu ukuze uphangele, awudingi Yesu tu ukuze wakhe umzi, udinga ingqondo. Nawu Jesu akafelanga bazambambuse drive imoto esikhulu tu sinxiba amasweta amakhulu nobani kadlangazela. iBhayibhile xa ufuna iBhayibhile kathi aboqala abapostoli babenxiba izigaga behlangazela beshumayela ivangeli elinamandla elifakazelwa ngizulu. Ngoba abapostoli babeyazi into ethethwa nguJesu. Jesu shumayele kuqukani bukumkani bukaThixo busondele. Akuthenjiswa umuntu ngenhlalonhle Kathatha into yoba nopresident Ramaphosa usindisiwe ngoba unetyala unemali unayo yonke into. Ngayena angasindiswa kakhulu ngoba wonke umuntu onebusiness usindisiwe. Bonke abantu banemali emhlabeni ngaba abasondele kuThixo. Because imoto uyayithola ngokwenza ubheke ezinyangeni uthwale wenze yonke into zonke into ziyafumaneka. There is one thing ongazange uyithola ongasoze uyithole nakwesiphi isangoma ekungekho umuntu ongakunika ongakuthwalisa loo nto ukwehlukana nesono. Have a peace ube noxolo noThixo. Loo nto kuyakuyenza yile kuJesu wayizela udilisa udonga phakathi komuntu noThixo, kusondeza umoni kumdali wakhe. Alikho ixhwele nesangoma nothwalisa abantu abenzela imali beninzi imali ngeke akunikeze ubuhlobo noThixo. There is one thing, yonke into uJesu wayihlele emhlabeni, yonke into esiphakamisa izandla sithi Jesu uyakwamkela, asizanga ezimotweni zakhe, asidingi izindlu, asidingi kwakhe. Jesus sinegebe to God esazama nayo. Glory to Jesus. Sinespace apha ebomini bethu esingavalwa zindlwana, esingavalwa imali eninzi, esingavalwa kukudla okuhle. Sinespace nomoya. Jesus. That is why amabandla amaningi kodwa icrime yami bakutheni manje uyizwi kaThixo ligcwele umhlaba wonke kodwa konakala umhlaba seligcwele izwi likaThixo. Jesus elithi iBhayibhile liyimpendulo lokhulula abantu. It's just because sizigebengu ezizishumayelayo. Abantu abashumayela namhlanje badayisa ngalo, nakabe ushumayela babhatalisa ngalo. So xa ubhatalisa ngalo uzama ulithola walahlekana nalo, awunasazela lo ubhizi ngoba walahleka nalo. Nongahlekene nevangeli udayisa ngalo ngoba kanalo. Ivangeli is free of charge. Bonke abashumayeli bathi Yesu umhlaba aba-famous namhlanje babiza imali ngalo because bona abanalo. uKristu zange abhatalise yena qobo lwakhe, walifela abiza amali batwini. That's why abantu besindiswa bangade baye ndawo, basindiswa zingafuni sazela ngoba aba bashumayeli bafelwa zizwi sazela. Oh Jesus, uBhaptizo luvusa isazela. Nafuneka bashumayele ngeGrace bathethe ngento ezingamsebenzi abaye ezonweni. There is the original gospel. Khona ivangeli loqobo oluthi wakuthatha uJesu zivuka izono zakho special bar. You confess your sin,
uyazihlambulula izono zakho. Bonke abantu abamelele nohlambuluka balimele labo bantu bawuyisa. They are preaching Christ besejobeni. Kodwa namhlanje sifuna kuvuka intombi, kuvuka abantu esiyabaphathiza, kuvuka abafana abazoshumayela bengalangazeli nangakuba famous, bengabonanga mali efamily, kodwa bekhutshwa luthando nento abayenzelweyo. Yabona ka usishwe kahle. Njengoba nivuka emanzini nje, nizovuka ninento ethi singamenzela noKristu. Anizovuka ninento ethi uzawusenzela. Nizavuka ninento ethi sizomenzela. Laba bathola ivangeli bahambe emhlabeni bebethe sizombuyisela ntoni, sizokwenza ntoni ngento asenzele yona. Abanamoto, abanamali, abanamsebenzi, abanakudla, lonto ayigenda ukubo. Into abanandelayo it's a relationship. Ubudlelwane babo noThixo. Yabona nicathakele njani? Yabona niphambiselwe amajabo engcwele. Uyabona uma ingcwele ifikile kuni, nizoba nento ethi sizomenzela ntoni. Nizoba nento ethi sizombuyisela ngathoni. Uthi uDavide yena kayithetha ndiyakulubuyisela ngathoni na uThixo ondithande kangaka ngokubela nenzele bona. Uthi no man, andijonge esibayeni sam, ayikho into enexabiso engabhatala lento ayenze kubo. Andijonge imali yam ebhanki, imali ngeke ikwazi ukufika kwixabiso lento andenzele yona. Uthi uDavide yothi into endomnika yona, ndiyophakamisa uphondo losindiso lwakhe. There is no gold, no silver to Jesus. Yabona mani baptizekile. Yabona mani ngena baptizeka. Yabona mani ngena baptizeka. Uma ngena ngena kumoyigcwele, nizovuka ninehanga. Anizuba ngabantu abathi baye enkonzweni kuba becenge ukwenzela into yokuthini. Hayi, nina nizawuya ninento ethi sizobhatala ngantoni. Igazi lonyana wakhe sizombuyisela ngantoni. Kala sina ngenyawo sithandaze. Funeka kuvuka abantu abazawuqeda lento seyisemhlabeni. Funeka kuvuka omama abazawuqeda lento seyisemhlabeni. Vuka amadoda namadodakazi azohambisa into khona uJesu. Uxolela izono zakhe. Phakamisa izandla zakho. Kuyahlambulukwa, ziyavunywa makholwa, ziyaqalwa makholwa, ziyatethwa makholwa. Ngoba zimbi kangakanani sesithathe wasibeka esifubeni. We feel his hand. Sifi isandla sakhe sisesifubeni sikaJesu. Nawe usesifubeni sikaJesu. uJesu usakubeka esifubeni sakhe. Uyakuphaphazela, uyakukhamfatha, uyakuthuthuzela. We give her the glory.